akangushimire wowe turi kumwe twitse gato noneho tuze tubabwira amakuru agezweho nunanga. Perezida Paul Kagame yaganiriye rero na Dr Jimmy Kim ngo kubaganira ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na UGHE, ariko ibi bijyanye n'ubuvuzi iterambere ry'ubuvuzi. Ndabwira kandi ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanyomoje rero uwitwa Patrick Muyaya abeshya kwa FM23 ngizava mu kigenzura. Azababwira ko ngo ntibakoma ngo bakwimishwa ntibakoma bakwimishwara. Abo ni bande urabumva muri iyo nkuru. HIV ngo rero ngo harateganywa ngo gukoresha ikinini kimwe mu kwezi cyangwa se ngurushinge rw'amezi 6 mu kugwanya ubukana bwayo. We Papa Leo wa 14 yasabye ko ngo intambara yo muri Gaza yagira gutya gahagarara. Intambara karundura rero ikomeje guca ibintu muri Syria. Ndababwira ko ikaronye ngo batakigira gute abaturiye ishyamba rya Nyungwe ngo bazinutswe guhinga ibigori n'amashaza kubera inkende zironta bitari buhoro. Mu Budage rero ngo bwasabye Ukraine rero ngo kurasa inganda z'intwaro zo mu Burusiya. Ndabwira ko Ubwongereza ngo abageze mu zabukuru rero ngo bashaka ngo ababatwitira bakuruye impaka. Umuntu ageze mu zabukuru ariko ngo arashaka kubyara nuza we. AFC23 yashimangiye ko RDC ngo igikomeje umugambi wo kwigarura ibindi bice. Ayiwe ubwo no kuvanga umusirikare wa Israel nawe yapfuye gurusi yiyahuye. Kwibaza uti iyazize iki? Muri Korea y'Epfo rero abantu 14 bamaze kwicwa n'inkangu ndetse n'imyuzure. Perezida Traoré yasheshe komisiyo y'amatora. Nandi yose ndakubwira mu kanya gatoya. Kanongera ngushimire wowe turi kumwe muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho none ahangaha ngiye windi rwema Thierry. Perezida Paul Kagame yakiriye rero yaganiriye na mugenzi we Dr Jim Kim mu bufatanye bw'u Rwanda cyane mu iterambere ry'ubuvuzi. Perezida Paul Kagame yakiriye itsinda ry'abayobozi ba kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi iherereye i Butare mu karere ka Burera yitwa Global Health Equity. Riyoborera ngo n'umuyobozi w'icyubahiro wayo Dr Jimmy Yong Kim rero ngo baganira ngo kufatanye bwa ririya shuri nyine ngo ndetse na guverinoma y'u Rwanda mu guteza imbere ubuvuzi. Dr Jimmy Yong Kim yakiriwe rero na Perezida Paul Kagame ku itariki 18 Nyakanga 2025 ari kumwe n'umuyobozi witwa ni Professor Philippe Catton ndetse ngo na Dr Joel Latigan usanzwe rero ngari perezida w'inama y'ubutegetsi w'iyi kaminuza. Dr Jimmy Yong Kim ngari mu Rwanda rero mu gihe kuva ku itariki 19 Nyakanga 2025 ngari bwo mu Rwanda ngo ni mu gihe ngo ku itariki 19 Nyakanga 2025 aribwo ngo umuryango utari uwa leta witwa Partners in Health ngizizihiza rero isabukuru y'imyaka 20 maze iteza imbere ubuvuzi. Itangazo biro by'umukuru w'igihugu rero byanyujije kuri X rivuga ko ngo baganire ngo kubufatanye bukomatanyije hagati rwose y'iriya kaminuza ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Ubwibanda cyane rero ngo kugira u Rwanda igicumbi cy'uburezi buteza imbere ubuzima, ubushakashatsi no guhanga udushya. Mwandi makuru rero ndababwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda muramuzi ni Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanyomoje rero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wavuze ko urwego rero ngo rw'umutekano ngo ruzashyirwaho ngo hagati y'u Rwanda na RDC ngo ruzanafasha ngo mu kugarura ngo mu gukura M23 mu bice isanzwe igenzura. Muyaya rero yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Christian Rusakweno uyu akorera Radio Top Congo. Ubutumwa nyujije kuri X rero ku rubuga rwa X ku itariki 20 Nyakanga 2025 ngo nejo hashize yavuze ko ngo Muyaya ngo yabeshye rwose abanyekongo kuko ngo yahuje amasezerano yisinyiwe hari Washington hagati y'u Rwanda n'igihugu cye RDC nyine maze yahuza nasinyiwe Doha muri Qatar hagati ya RDC ndetse na AFC M23.
Minisitiri Nduhungirehe kandi yasobanuye ko ngo urwego rw'umutekano ngo ruzaba ruhuriweho ngo ndetse na RDC n'u Rwanda ngo ruzagenzura ngo ibintu bibiri birimo gusenya umutwe wa FDLR ngo no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda kubera uwo mutwe rwose ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 ndetse ngo ukabona afite intego yo gukuraho ubutegetsi abanyarwanda bitoreye. Urumva ko umuya yabeshya rwose. Yashimangiye ko rero ngo ikibazo cya AFC M23 ngo kizakemukira ngo mu biganiro by'amahoro bikomeje hagati ya leta ya Congo na RDC nyine ngo ndetse na M23 ngo harebera hamwe rero ngo impamvu muzi yatumye AFC M23 yegura intwaro. Iyo mpamvu rero igomba gushakira igisubizo kandi mu buryo burambye. Uyu mubyeyi yaragira ati ntibakoma bakwiye imishwaro baragiye. Aba ni bande? Minisitiri Bizimana Jean Damascene Dogiteri yavuga ku kimwaro rero cy'umuhungu wa Habyarimana rwose. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje rero ngo barimo Habyarimana Jean Luc, umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda, ndetse na Antoine Mukiza Zigiranyirazo wa Protais Zigiranyirazo bakomeje rero gusiragira ngo cyangwa se gusigiriza ibyaha ababyeyi babo bakoze. Minisitiri Bizimana rero yifashishije urubuga rwa X maze agaragaza ko ngabo bombi rero ngo bishyize hamwe nk'abantu bahagurukiye rero ngo kimwe ngo gufata ngo cyangwa se gutagatifuza ababyeyi babo akakubagira abatagatifu. Ntabwo byoroshye rwose. Minisitiri Bizimana yagize ati bishyize hamwe nk'abantu rero ngo bahagurukiye gutagatifuza ibyaha ababyeyi babo bakoze, ubu rero baburiwe irengero ngo ntibakoma ngo bakwiye imishwaro bitewe ngo n'ibisubizo bifite gihamya n'abahaye. Nibutse ko hari inkuru nigeze kubabwira hano Dr Bizimana arimo asubiza bariya bana, abasubiza rwose bukubita ibintu by'ibimenyetso fagite mu ndimi z'amahanga fact. Ngo mbibutse ko rero ngo ari bwo ngo ubutumwa bwatangije uru rugamba ngo byatumye rero ngo mpaguruka maze ngo abaha ibimenyetso aba bana bose baragenda baracararumira nta nubwo umuntu azi ngo bari hehe, baracecetse pe. Perezida nguko bimeze mw'abantu. Reka tujye mu makuru rero ajyanye n'ubuzima. Nabwo reko ngo mu mwaka wa 2026 biteganyijwe ko rero ngo mu Rwanda bafite virusi itera sida ngo bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida nyine ngo bashobora ngo kuzajya bafata ibinini ngo ikinini kimwe ngo buri kwezi ngo cyangwa se bagakoresha urushinge nibura ngo mu mezi 6. Mvuga ko bashyizwe igorora ibintu byo kwimira buri munsi kada, ariko mbibutse ko bagiye no gutangira gutanga inshinge zikurinda kwandura. Mwaramutse ariko byagarutswe rero na Minisitiri w'ubuzima muramuzi ni Dr Sabin Nsanzimana. Ubwo rero hasozwe inama mpuzamahanga 13 yigaga kuri virusi itera sida yabereye rero i Kigali mu Rwanda, kandi iyi inama mbwire ko yamaze iminsi 5 yashojwe rero ku itariki 17 Nyakanga. Uko bimeze rwose. Ibi rero ngo Dr Sabin Nsanzimana yagize ati ibi biragaragaza intambwe ishimishije kandi ikomeye u Rwanda ngo rumaze gutera mu guhangana na virusi itera sida. Iyo miti rero ngo irimo ikinini umuntu afata buri kwezi ngo kandi ngo n'urushinge ngo ruzajya rufatwa rwose ngo kabiri mu mwaka nako ngako. Yavuze ko ngo izatangira muri 2026 ubu muri ngo ikiri ngo mwigeragezwa kandi rigeragezwa ratanga icyizere. Ibyo guhora umuntu amiraza reka dahabiye kuvaho. Umuhoye wese avuga ati ntaye mfite uramba bari meze nk'amafaranga ngo ntaye mfite.
you today. Ibintu ngo byongeye guhindura isura muri Syria nyuma y'uko rero ngo imirwano ngo ikomeje guca ibintu hagati ngo yaba Bodwin ngo ndetse ngo n'abadruzi. Ngo ibi rero ngo bituma benshi ngo bibaza ngo amaherezo y'iki gihugu kiri kuyoborwa rero ngo mu buryo bw'inzibacyuho. Abadruze n'ababodwin ngo ubusanzwe rero ngo basanzwe batumvikana kuva kera ngo koko mu bihumbi bibiri. Impande zombi rero ngo zagiranye amakimbirane kwa rundura ngo yasize benshi bahasize ubuzima. Abadruze rero ngo n'abaturage bafite imyizerere yihariye cyane ngo ifitanye isano rero ngo ifitanye isano n'imyizerere y'abashia ngo nubwo rero ngo bitandukanye. Ngo batuye rero mu misozi miremire ngo iri mu ntara ya Suwadeya rero ngo mu majyepfo ya Syria hafi n'umupaka wa Israel. Ababodwin rero bo ngo n'aborozi batuye ababoduwe rwose n'aborozi batuye mu nkengero z'abadruze ni mu ntara ya Suwadeya nguko rero ngo ariko kuva na kera ngo ntibigeze babana neza durida. Ngo impamvu ngo nuko ngo ubwoko Bashiri akomokamo ngo nabwo ngo bufite ngo imyizerere ifitanye isano n'abashia ngo nubwo rero ngo atari ubwo bwoko bwabo. Nkataha ibintu by'amoko se ibiro cyabaho ntuza we. Ababoduwe bagomba kwiyororera. Hama rero reka mbabwire ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi muramuzi ni Papa Leo wa 14 yanenze Israel ngo ikomeje ngo kugaba ibitero muri Gaza maze ibyo bitero ngo bigahitana abantu benshi biganjemo civilians. Yabivuze rero nyuma yaho ingabo za Israel ngo zigabye ibitero bikomeye cyane muri Gaza byasize rero Kiliziya Gatolika imwe muri hariya ngo ni imwe rukumbi yonyine ngo muri kariya gace rero ngo yangijwe bikomeye cyane. Israel yatangaje ko ngo ibyabaye ngo ari nk'impanuka kuko ngo itari yagambiriye kwangiza Kiliziya Gatolika. Kuva rero ngo kuwa 20 Nyakanga 2025 ubwo Papa Leo wa 14 ngo yarasoje isengesho ry'indamutso ya Mariya indamutso ya Marayika di Angelus yasabye ko ngo intambara rero ngo hagati ya Israel ngo n'umutwe wa Hamas ngirimo kubera muri Gaza ngikwiye guhagarara kuko ngo imaze kugwamo abantu benshi cyane b'inzira karengane. Papa Leo wa 14 rero yagaragaje ko ngo yababajwe cyane ngo n'ibitero Israel iherutse kugaba muri Gaza cyane byangije bikomeye Kiliziya Gatolika imwe rukumbi iri muri Gaza. Ibyo bitero kandi icyo wamenya nuko ibyo bitero kandi ngo byasize abantu 3 bahasize ubuzima ngo abandi benshi barakomereka cyane harimo ngo n'umupadiri waho ngaho. Ku rundi ruhande ariko Israel yavuze ko ngo irimo gukora iperereza ngo irebe icyateye iriya Kiliziya kwangirika bikomeye cyane ndetse no kuwa 18 Nyakanga 2025 Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu muramuzi ni Benjamin Netanyahu yamaganye ngo yamaze ngo igihe kinini arimo kuvugana na Papa arimo amusaba imbabazi ati mwokagira Imana mwembabarira. Barashe ku Kiliziya baranye n'umupadiri neza ukaba karabaye. Hano mu Rwanda reka tugaruke tujya ariko mu karere ka Karongi abaturiye ishyamba rya Nyungwe ngo bazinutswe guhinga ibigori amashaza ngo kubera inkende zirona. Ubu rero ngo kugira ngo bajye bahora bahingira inkende barabiretse. Uti biteye gute rero? Abaturage mu mirenge ya Ruganda ngo n'umurenge wa Rwankuba ndetse na Twumba ngo twombi rero turi mu karere ka Karongi no kuvuga ngo n'umurenge wa Ruganda ndetse n'uwa Rwankuba. Abaturage bavuga ko ngo babangamiwe no kuba rero ngo batagihinga ibigori n'amashaza kubera inkende zibyona. Bagahinga ariko gusarura reka daha bikanga. Mu myaka 10 ishize ngo nibwo rero ngo abaturage ngo batangiye rwose ngo kononerwa n'inkende ngo ikibazo rero gikomeye cyane kigenda gifata intera kugeza ubwo rero ngo bahagaritse guhinga ibihingwa rwose barabisezera burundu. Nezirya Anastase yabwiye igihe ko ngo muri izi nkende rero ngo harimo ngo iziva muri pariki ya Nyungwe ngo nizitorotse ngo maze zikaza mu mirima yabo ibigori bigahanyura. Manya tata kwese zikozona ntuza we uzi ko ngo n'amashaza ziratonora zikarya.
abaturage bakabasaba rero ko izi nyamaswa rwose zajya zirihirwa ibyo zangije. Ntagungira avuga ko ngo we na bagenzi be ngo bafashe icyemezo cyo kureka guhinga ibigori n'amashaza aheregereye ngo parike ya Nyungwe, ngo nk'uko rwose ngo yuko ngo iyo ahinze ngo umurima w'ibigori ngo yari yiteze ko azasaramo n'ibiro 200, ng'inkende ngo nibura zirabyona agasaruramo ibiro 20 gusa. Urumva ni kimwe cya 10. Amaye nka data katonda wange. Mu Budage rero ngo bimeze bite? Umusirikare mukuru wo mu Budage ushinzwe rero ngo ibyerekeye ubufasha bwa gisirikare ubuhabwa Ukraine ni General Major Christian Fending yatangaje ko ngo Ukraine ngo isabwa nibura ngo ukurasa inganda z'intwaro byo ku nganda z'intwaro mu Burusiya bigamije ngo kubuca intege. Mu minsi mike ishize rero Burusiya bwatangaje ko ngo Ubudage ngo ari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo bushyigikiye gahunda yo gukungahaza Ukraine ku ntwaro. Umudage General Major General Major Christian ubwo rero ngo yari mu kiganiro Bondwast byari tariki 19 Nyakanga 2025 ngo yavuze ko ngo Ukraine kuye kujya ica intege rwose ngo umwanzi mbere yo kwisuganya ngo agiye kwiga ibitero. Umwanzi ngo umucenege musanze mu birindiro bye aka concert. Cyo wamenye nuko biteganyije ko mu mpera za Nyakanga 2025 ngo Ubudage rero ngo buzohereza Ukraine misile ngo zirasakure mu bihe rero ngo byashize ngo Ubudage ngo bwanenze cyane ngo biruca intege cyane mu kohereza iki gihugu ibisasu, ariko ngo ntabwo babyoroshye mw'abantu. Tukirira tujye mu Bwongereza niho tugeze ngo rwose ngo abageze mu zabukuru ngo barimo ngo abakecuru b'imyaka 80 mu Bwongereza ngo bamaze iminsi rwose batungurana uko ngo bakomeje ngo kugira umubare munini cyane wo bashaka abagabo abashaka abagore ngo babatwitira amaye ngada ngo nk'uko rwose bashaka kubyara. Umugore w'imyaka 80 arashaka kubyara, ashaka ko umwana muto ngamubyarira amutwitira mu bya bindi byitwa surrogacy. Imibare mishya igaragaza ko ariko ni imibare yatangajwe n'ikigo gishinzwe kwita ku bana no gufasha imiryango mu nkiko yitwa Children and Family Court Advisor Service, yerekanye ko rwose ngo kuva muri 2020 ngo kugeza muri 2025 ngo habayeho ngo ubusabe bw'abantu nibura abantu 8 buri mwaka n'abantu 6 ngo buri mwaka ngo bafite hagati y'imyaka 80 kuzamura. Ubwo busabe rero ngo akaba ari ubwo gusaba ko ababyeyi bemererwa n'amategeko kuba ngo kubana ngo bavutse hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Areka ababyeyi bafite imyaka 80 baracyashaka kubyara, ariko nguze kubona icyo agahinja mama wa ngo ntako bisa. AFC 23 yashimangiye ko RDC gikomeje umugambi wo kuyigabaho ibitero. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ngo nubwo ngo uwo mutwe wa Republican Demokarasi ya Congo rwose ngo wemeranyije amahame aganisha ku masezerano y'amahoro, icyo gihugu rero cyo ngo gikomeje rwose ngo kohereza ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Congo. Mu butumwa Kanyuka yanyujije ku rubuga rwa X yabinyujije ejo hashize byari 20 Nyakanga 2025 yagaragaje ko ngo mu gihe rero ngo abantu bahugiye ngo ku mahame baganisha ku masezerano y'amahoro, ariko ayo masezerano mbibutsa ko aherutse gusinywa hagati ya 23 na leta ya Kinshasa, ariko dingo yo ngo ikomeje kwitegura intambara. Murabizi neza ko bazanye bacanshuro, ariko ngo n'abarundi ngo bako tayari ngo barashaka kurwana bakambura uduce AFC 23 yafashe ngo maze tukagarurwa na leta ya Congo. Mbonero kwagura ko rwego rw'ingabo za Israel ngo rwatangaje ko ngo umusirikare warwo yapfuye rwose yiyahuye. Aba rero ngo wa kane wiyahuye muri ibi byumweru 2 bishize. Itangazo ryasohowe n'ingabo za Israel rivuga ko ngo umusirikare ukomoka muri Norvège yitwa Dan Philipson wari wikirima ngo yarakiri
ngo yarakiri ku masomo rero ngo yirashe ku wa 15 Nyakanga 2025 ari ku rupfu rwe rwamenyekanye ku itariki 20 ngo ariko yishwe nibikomere cyane. Itangazamakuru ryo muri Israel rero rihamya ko kuva uyu mwaka wa 2025 utangiye ngo abasirikare 19 ngo bapfuye biyahuye mu gihe abarenga rero 42 ngo biyahuye ku nanone ngo 42 bariyahuye ngo kuva intambara rwose bahanganyemo na Hamas igitangira. Iyi ntambara ihangayikishije Israel na Hamas yatangiye tariki 7 Ukwakira 2023 ni nyuma rero igitero gikomeye Hamas yagabye kuri Israel kigahitana abantu 120 kada icyabiri ngo naho rero ngo bagera kuri 2020 2050 meza bagize gutya bafatwa bugwate. Minisitiri w'ubuzima muri Gaza yatangaje ko ni ministeri yatangaje ko ngo nibura ngo abantu ngo 32 ngo bari bagiye rero gufata ifashanyo ngo barishwe ngo abandi benshi barakomeretswa ngo n'ibitero bya Israel byagabwa hagati rero aharimo gutangirwa imfashanyo. Mwana nyagasane wumve kuntu bafata komana ariko muracyasenga muvuga ngo Imana ya Israel ira yagojawe. Abantu 14 nibo bamaze kubarurwa nibura ko bishwe n'inkangu y'imyuzure byatewe rero n'imvura nyinshi cyane imaze igihe kinini yibasiye ibice bitandukanye muri Korea y'Epfo nk'uko byatangajwe n'ishami ngo rishinzwe ibiza muri icyo gihugu. Perezida Traoré ngo yasheshe komisiyo y'amatora. Ubuyobozi bwa gisirikare bukuru muri Burkina Faso bwasheshe rero komisiyo y'amatora ngo wishinja rero ngo gusesengura basesengura nabi ikoreshwa ry'umutungo barangije barabisesagura byose umutungo wa leta. Ngaye ngo ukoreka ngushimire wowe twabanye ngushimire ko tukiri kumwe mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire